sibai ule voin hi September ni somthum sanghni le somni pakhat ninga ni ania Myanmar chanchin thar minlo ngai thlak sak thin tu te chunga lom thu kan soya atop thlenga minlo ngai thlak sak thin turin kan nge na cheu cholkar khat chungin sipai le police thi zani le somni pali anom thu NUG in thu chu asiam cholkar masaliam ta khan Myanmar rampuma sipai le police thi na ale ta tambelin mi zani le somni pali an thi thu hriatania NUG in kartin buaina le indona lam chanchin lor khoma thil thendan khai khinna tangin thi an punzel thu amu thaya September ni sompali atanga ni somni in kar khan military council sipai zale pakwa thi in somthum pali an hliama September ni somni pakhata tanga ni somni pasari in kar khan military council sipai zani somni pali lai thi in hliam somthum anom thu hriatani di dei puana ni tangin mi puilam hoi kira NUG te bepop tu te chu ani telin an pungzel ti po hriatani bok loiko township military council sipai tele KNDF te in kana military council lam somthuman thi sian kaya in rina mobe township le loiko township in kar kongta khobula military council sipai tele karen ni nationalities defense force KNDF te nimin September ni somni pakua chundar so pani atanga zandar sari thleng na sataka in kapin military council lam somthuman thia somthum velin hliaman tur thu le karen ni joint force phekhong PDF mi pali le KNDF sipai pakhadan thi thu KNDF information department ten thu chu an siam chu in kana chuan northern military atangin laipui nileng deuh thoin an kap chuaka ral thuama khat phur motor pakhat chu PDF le KNDF ten lo bein akang seveka military council sipai ten laipui an lakap chun zom zel ti hria tani chutiang bokin phekong township mobe base military council LIB zali somni pani bula khawmai tlang le mobe te tlang sipai kem chu KNDF le phekong PDF ten an beya wangin military council sipai ten nung tol thu le phekong mobe luaiko le dimoso township chunga te military council sipai ten laipuan tongpong ka thina wangin tual chung mi te chen na in le bungrua thanem tak achia tun hnaya firfiak sipai te laipui tongpong ka wangin phekong township mobe township loiko township le dimoso township chunga chen na in somnga pathum akang cheto ani rengun yuzana u yin khopuya ni zana sipai te patrolling na ilain bomapuaka sipai thanem takan hliama wangin tlomngai pol thalai mi somni vel sipai ten vuwa in an man rengun region dokong miu tet seikan yuzana u yin khopui kong number sompali na kon LB in kara nimin September ni somni pakua zandar ko le mini somni pathum khan bomapuaka military council ten abul hnai tlomngai pol group ni tual sung thalai mi somni vel te chu sipai ten vuwa in an dopa an soi sakba ka an man thu tual sung mi te hena tanga hria tani tual chung mi pakhat soidan chuan bompuak chu ana sakhop mai sipai motor lo kallai na puaka sipai thi le hliam anom nualang an lo kallai taka puwa wangin abul hnai lo 9B tabawa damaka tlomngai pol le yuzana YEG tlomngai pol thalai mi somni vel te chu an vain sipai ten an vuwa an man an che ang lo lutuk tlomngai pol te taknial po vuwa in an manati in a soi ni zan ma sa po khan taung dagong veng somnga pasari mi akanta bula military council motor inzui lain bomapuaka sipai pahnian thia chu thil thleng chu ACPLF 10 until ti ani thu chu an siamani chin duin luipui dung chhozo akal military council long pakhat chu mungya PDF le kani PDF in kopten an kapa military council sipai pani thi in liam tuar anom nual Sagai region Yinma Pin district kani township chin duin luipui dung chhozo akal terrorist sipai te reson petur long pakhat chu mungya mi pui veng him tu pol le kani mi pui veng him tu pol in kopten nimin September ni somni pakwa khan tum thuman kapa military council sipai pani thi in liam tuar anom nual thu le kani PDF lam mi panga ten liam na waklo an tuar thu PDF ten thu chu an siamani yi chaung taung leya firfiak sipai ten tual chung mi pakhatan ka phlum Mon state ye khopui panna lei ye chaung taunga September ni somni pariat zandar sari pel nu khan
leya duty sipaite ka wangin tual chung mi pakhat a thi ti hriat ani tual chung mi pa fa ten bike dena ye chang tang lei an zo lain duty sipaiten silai ko ma lo chu in thu an zot fia chuti lai chuan a fa pahlau tlan chia chu silain voinga an ka pa an kana hmuna athinga la apa zo ka ro hliam engma tur lo ti in tual chung mi ten an soi ni rei vak lo kalta khan sipaite heleyan duty lain pdf 10 bomin an lo bei to a chumi hnu chuan leizo tu te chu ama aya khozokin security an kalpuya mani lokpo khan tual chung min daran pakhat po ye pdf ani ringin firfiak sipaiten an lo that to bok ani military council sipaiten nan kha khuwa chen in te chu thakhat chungin tumthuman hal Maguire region Kango township kale Kango inkar kong puidunga om nan kha khuwa chu September thachungin military council sipaiten tumthum an hal sakto ti sia tani September ni somni pakua jingkar khan nan khan khuwa chen in paruk an hal le ti in tual chungmi ten an soya military council sipaiten September ni som khan nan khan khuwa chen in somli halin September ni som pathum po khan chen in som pali an hal sakto ani military council sipaite hian Gango Bul Saindu GTC school le Kango atanga hakha lampanna bongjong khuwa anin kulti sia tani military council sipaite ka wangin thanta nga michallang upa pakhata thia USDP candidate hluipo in hliamatur Chin state thantlang khu puichunga hakha lamatanga lut kar pakhat chu thuneina ponglak military council sipaiten an loka pa thantlang michallang upa kum somsari pangami pural tuwa athi ti sia tani he thil chen hun hi nimin September ni somni pakua tlaidar rukle achan ve khan ni in kara chuang ve mi pakhat kumsang ni le somni in thlan puilaya vice president pu Henry Van Thionena seat in chu USDP party lam candidate hlui pu zo penga po aluka hliamania an ruala chuang ve mi pathum te ro in liaman tuar lo pural tu hi mi pui sarkar laya thantlang townshipa just na lo chel to ni in tun thlengin thantlang khomi puite zale mi challang tak ani PDF kalete anche pui hle dalan thian fai tu pol nia in chala mi puite thata bungroman tautelak saktu ral thom keng polte PDF kalete nan chingfel kale township chimlama dalan thian fai tu pol nia in chala mi pui hnena sumdil lui mai chetlei rol te pong sual dalan rui hlo ngai le zuara puwa thatin rangkachak sumle bike de lak sak tu pol te chu PDF kaleten September ni somni parukhan an chinfel thu chu an siam People Defence Force kalete soidan chuan kale township chimlam tinta khop chunga te donwe khop chunga te inchun khop chunga te chaupiau khop chunga te koko khop chunga te dalan thian fai tu pol ni inchal seinta kai hruai pol ten tual chung mi te chunga ral thuam cheleka thununin sum andil lui thina mai chetlei rol te pong sualin mithen khachu dalan ruihlo ngai le zuar tuya puin an thata rangkachak sum bike le bungroman tau telak saka danan bo chiana sata wangin tual chung mi puite chu PDF kaleten kontakin tanpuyan dila seinta kai suai apol te kulthak poisoi lo mi puite mana rap thlak taka ngai sa a an thalai video te chon nei theita a chubaka PDF kaleten na inkung kaina nei lo heng pol te thil ti a hian PDF te dan bo chia thil ti anga hriat suala om thu hria tani heng khorang sanga om mi puite hne na tanpuina an ngen angin September ni somni parukhan PDF kale special force 10 seinta kai suai polte omna le an kem chu force intendarin an huala an lu chila wangin an pol hroi tu seinta achu thatin an kem po chuan la a polte ero an la hreng meka an polte ral thuam le puak thai thil an man te chu li siamin PDF kaleten an khomani seinta polte na mi pui hne na tanga ti luina an laksak rangkachak sumle bike te po chu lis kim chang takasiamin ase si khuwa donwe khuwa tinta khuwa le chau phu kho ai o palai tenen soiduna anei tu diktak te hna pek le vek ani theina turin an ruwa mana kale PDF te hian National Unity Government NUG Sarkar Defense Ministry atanga thuchua mi puiveng him tu pol military code of conduct chu zomin terrorist military council ma chona dona konga
Alliance Paul tele tual chung veng hem tu tenen in kopin ma an la a he revolution chung hian an chet lannaram chunga ral thum kenga an chet lannaram chunga ral thum kenga mi puite chunga lal thot to phot chu eng Paul po ni se terrorist sipai tenen arwala an bai tur thu an sia tirani ti in PDF kale ten thu chu an sia mani min datta military council ten mi khwal report en diktur angalem changin mai chepani pong sualan tum Chin State min dat khochak lam venga le police mual thanga September ni somni paruk tlai lam khan mi khwal report en diktur angalem changin kumsom paruk mi mai chepani chu pong sualan tum ti ria tani thil thendan chu September ni somni paruk tlai lam khan min dat khochak lam venga helwa karte ina mi khwal en diktur angin in chung an lut luya chuta mai chepakhat chu pona chuak lo turin an thrila sipaite ponan chuale hnu chuan he mai chia hi chu captain ta turani tian soiri a hriat awangin helwa kar mai chia chu put chuak ruwa sipaite in chunga lut le in chu mai chia chon hmu to lo wangin kong khar ti sia in bungruate chon lak saka naktu ka lo om lo ani chuan in hi kan halang ti thu soin an chuaka an tong ri da chu an than om ten an lo hria ani chu tiang bokin mindat police mual thanga in pakhata sipaite lutin kumsom paruk mi mai chetlei rol kumtling lo chu an in atang hnuk chuakin pong sualan tuma an then om khoveng ten an lo ngen na satawangin an chuale ti sia tani heng thil thleng chungchang mindat khomi pakhat soidan chuan heng thil thleng te hi atak nge ani mindata internet connection ti to pani awangin sipai uicho te hian an du danin an sapatala he khes pani ba ka hian sex slave te hial po an omang an kuta chung ko mingli sa om veka wangin chung ko member zat an heveka member tlemna ina an lutani karing ti na soi mindat tangsipa hian ei turbu faile damdoite sipaiten zor an phalto lo wangin mipuiten vaimim an ring meka bu faile na tursum omma se bu faile tur om lova tu na tanga thakan nuwa chuan an tram hle don ni an soi UNHCR in atan puilai khan mindat khochung mi puite chawin an dona wangin amumo tu diktak thingtang mi ten an don lo wangin tun na hian ei in tha ei tur nei lo wangin kumsom hnuai lam no pang som pangan thi to a damdoya en kolna tha don lo wangin kumsom rukmi somvel le kumsom pangami vel tleirol mi panga an lo thi to ani mindata in kana thlen le awangin September ni somni pasari khan khopon lama mithen khatan tlan chia September ni somni pakua tang khan mindat khopona tuma tlan chuak thei to lo turin sipaiten andang pingvek ti sia tani Spring Revolution hi a hlotlin lo chuan ram leilung fa te tan maba ka omlo Dr. Sasa interview lo ngai thla ila NUG minister nibok chinmi nibok Dr. Sasa hian tunlaya Chin State ta chomdolna chungchanga NUG te hmalakna iyawari media ina zota zona le chana chu angai ngai lo ngai thata ila zona Chin State than tlang boruak le Chin State din mun entin nge hriat dan channa sipaiten sarkar na anlak limte khan kaini Chin State ta mindat le kan palet township te an bei ngala abik takin mindat township an chena sa a ral thuam lian an hmanga thlo theina in an bom hiala hetiang ral thuam lian hi ramchung in daunan le ram pakhat in daunan man thin ani lain Chin State khote a an han mang tamai chu dan bo chian na war crime ani angin missing in suat na crime against humanity ponia military council te hian kaini chin mi te hi a hloma min suat tumna ni bera hemin hu hian September thla khan thantlanga rap thlak takin an kap le chiama pastor chungbik hum an ka hlum mai ba ka akutang tan sakin in nei zungbun an lak saka ran sajia angin an nun rong hlea chin mi te mu sidna ni rualin Christian te an la vozui hialani military council ten mimal min beina kangaya tuna thantlang mi puite an ral tlan deuh veka tumran nein chena in lum an chu asan theina turin chena in sompakwalai bomin an hal sakani zona politics angin chinmi ten an beina anti thatawangin sipaite hi an tlom jok emni channa sipai thunei tulok une wena hun tan suya hun tuna min aung hlaya hun kan en chuan ram leilung fa tlangmi te hi an thata an soi sakba ka an pong sual thul heng sipai lal shot te hian keini hi engham thanna ma min siam ngai lo diktaka soidon chuan an thla chhonga tang rengin min ngai sa ani ber mai tlangmi ten zalena mu bei seima
kumsang khazakua somli pasaria tangkhan general aungsana le a cabinet ten ka phluma anhuwa u neuena aron thleng le a tun spring revolution po hi kan hlotin lo vai chuan tlang mi te chau po ni lo ram chung mi puiten kan hmalama beisei tur kan nei to lo ani top mai kumsom sari pali chung sipaira be na hnuaya kan kun tlok tlok to a hemi chung hian engma beisei tur kan nei lo lain anni pon engma min hu chia bok hek lo kaini chin ho po hi huna kalzel angin kan dar ve tial tiala ko san sang sanga kan omna po arei ve ta hle mai tuna kan din mun hi soichua vek kan du tlang thewa chumi zinga kong pakhat chu military council te tham beta azung chopakar phong hi ania apanhina chuan federal democracy a kan kaldon ti hi ani federal tia kan soi hian chin state hi ama in a in op to anga chutiang vekin kachin le rakhine state po mania in opdan anduang to don ani chu ani federal kan ti tlat na chu myanmar chunga hian democracy chau hi atok mai lawa federal kongzo hi poimo ber ani zona tuna than tlang atanga ral tlante tan hian NUG hian engtin nge in som dol thei vele channa NUG apian ma po in keimani tokin kumsom pali chung te meu chin mi puite tan le rakhine state ta mi puite tan chanpuina kalo pe ve to thina kumsom pali kala chun zom zela heng hi kan la chun zom zela tunari chuan tlomngai polte chet vel al khir hle wangin dollar makta doite pek ngal theiri lo ma se ape hel zong in kan chanpui verenga mizoram omtenen kan nun phung a in ang hlea an hroi tu tenen kan in be pop zela ram sang sanga mi tenen in bezelin kan la che zelani zona chin state ami puite tan hian NUG hian engtin nge chanpui in tum channa military council ten hun rei to takata an man thin forecast hi ania he policy hi ram sang sang sipai ten an mangna salea Myanmar hian hei changlo po chanpuina konga international humanitarian law oma indona oma pianga man turania Geneva convention a mu thaina anni hian international thil te an ngai san lo mai baka an zom du bok lova international hian Myanmar hi kwang ko in an en mai bik lova kaini NUG hi pangai takin akal zel dona advocate buat sain rorel te kan pulu thin zona NUG hian ramdanga tanga tanpuya lu theina omlo wangin mipuiten an beizel ti ania minister nina tangin ramdang nen enge inti thei channa sipaiten sarkar na anlak thlariat nuwa ram sang sang ten an soi chamchi to angin NUG hi sarkar puitlinga pomwat se NUG sarkar tia kan soi thei huna Myanmar mi pui du dana sanghni le somhni in thlan rizala ain ngata chu kaini tan legitimacy hi Myanmar mi puiten ni chu wang chuan Myanmar mi puite hian min thlopa CRPH a democracy kalmangin palai kan in thlanga tum samsari parukna UN General Assembly a sanghni le somhni in thlan pui khamin pompuya chu wang chuan free and fair ti in annem ngetani ti chuan Asian na in thlan pui security polte po in free and fair ani thu an soibok chu kaini tan chuan legitimacy ani zona NUG inintum forecast hi engtia hlotling nge nia in soi thei channa ngai to chinla tuna hian thi loti pon hlotling lova hei po hi forecast zinga one cut ani to tuna chuan tax ani to maya mi puiten kan pedu to lova chu po chu non violent ani to reng tun na hian electric bill kan la free ya hei po hi diktaka soidon chuan hlotlin na ani to electric bill kan pek chuan min ang hleya ipte a akhung le mi adona chumi sum chu ral thom leinan an hmanganga chu ral thom chuan mi puiten ka phlum le nual don ti hi mi puiten an thakhiya wani chuan CDM te po hi forecast zinga pakhatania CDM an lu nual to wangin sipaite in opna le man ro chi rang a khailak nual to a du angin an chalei thei to lo heng hi khovel hian a hria mi puite hlotlin na pakhatani ti in a soi thei bok ram sang atanga thlir po in US chuan military council te MEC MEHL le military manro company te sumchevela endik tu pol andina chu po chu ram sang hiat pui ani to bok mani lokhan England sarkar chuan uti za a thu company ne na indor thin chu andang chat rupa chutiang vekin EU chuan military council hroi tulok tele company zong anti top sak boka tun hnai lok po khan
chutiang vekin Canada US EU UK ten an hoisan veka Australia le New Zealand te po kan normek boka an khar sak du lo chuan sumle pai alalu le tewanga ral thom leina na mang le ang tun thlasari ria chunga kan hlotlin na hi thanem tham takani tuna hian NUG a bama le aram leilung fa tlang mi te kan in sui khom thato hlea mi puite hian khoi hmuna po he revolution hi generation Z atangin CDM thlangin kan bei meka UN thutluk na po Myanmar Military Council ten hena ral thom sal lo tur ti ani to a hei po hi ram sang sang atanga hlotlin na lian tham tak atling ani ram chunga poisa hlunna tlahniamin dollar le ranga chakman asang chhozel Myanmar rama dollar thlengna ret kai chaklu tuka wangin dollar poisa thlengna market tamjok chu atu seti tia exchange counter tamjok chu anin khartana rangka chak tikal khat cheng noi somni pani le point nga thleng akai chhoti hria tani renguna Northern Bridge Exchange Service a thok chuan tundin hmuna chuan exchange rate amumal lova leidu le saldu anin buk tok lo wangin NB dollar counter dang zongjong po kharvek riania kan hon le hun tur hria tir thuani ang tina soi rengun khopui chunga poisa thlengna dor counter tamjok chuan dollar leidu te po an pe chuak mang to lo ti hria tani tol chung mi pakha chuan tun hnai khan Thai embassy a visa fee pek tur dollar kamamo a WK money changer le exchange counter dang te po ka zot nuala leitur ka mu zo lo atopa ka mel hriat pakhat ne na tangin travel agent a dollar khata chiat sang ni zakwa pe in dollar somli ka lei thei ta rama pon lama phei chuan dollar khata cheng sang thum te pe ka ngaya chu po chu raldu mu fu chawin ania khoyama du hun huna alei thei lo kei chu dollar lei le shala sum dong ka ni lo kamomo wang chawin ka lei ani ti ina soi tundin hmuna ram chunga dollar rate chu dollar khata chiat sang ni le zaro ka tanga sang thum inkar ani tlang puya rangka chakre te ro chu tikal khata noi somni pani le point nga vela zor ani bok rangka chaka sumdong pakhat chuan rangka chakre chu tikal khata noi somni pani le point nga vela tanani to a ma se chu po chu arangka chaka lei tu tur anom meu lo nakin loka noi somni pathum emo noi somni panga emo ani le theya market rate hi chu thai po ani to lo du chuan poisa tam tak pe ka lei ani top mai ti na soi ani na taka chuan sipain thunei na lak nu hian mi pui lam chau po ni lovin sipai ho ngei po in Myanmar poisa aya rangka chakle dollar an khol ngala tuna po mi tam tak chuan rangka chakle dollar chu zor chuak lovin an khol reng ti sia tani tahan kalimyo le a chevel longai thla ila nimin September ni somni pakua sang ni le somni pakhat zinga tangkhan ni asa thale a tuk dang ain tahan bazar kongkam bazar an thanem zuala weiwa har sa khopin bike chuang an tam zual ti hria tani tunlai takhian kalimyo le a chevela hritlang omna atam hlea kothalo khosik luna pumlam chiang lo anam nuala wangin damdoi in le clinic baka damdoi dor alun hle ti hria tani nimina kan puan tak tahan le a chevela wifi aman theile to lo nual ti kha ti sual palania wifi man le thayani to a ma se signal that bak lo thu hria tani nimin September ni somni pakua sang ni le somni pakhat jingdar som pani le mi somli panga khan tahana tanga chimlam tangphila om BTS Bible School principal kumsamsari pathummi Reverend Dr. B Loishe chu aborala Reverend Dr. B Loishe hi chin khwalsim Bible le ling tu te jinga akhai pa berni in aboral ma thlengin Bible le lin na ala tho thu hria tani ole khati zongkha voina chanchin thar kan ngai thlak theite chu nia ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye